Admission open. Kapetar Kemak Model Degree College, Ribhoi District, ka court admission na kebenta ke BA first semester, ka lat bahajan na kebenta ke samla pule, na kebenta ke jingtip ki babanya, pun hau number, praiwe, laiwe, pranot, sanar kendai not, lani pra lain not, prasan henriu kendai san. Ban nangjan ke jingi trilang hapadang ki office trikam baper jong sorkar Ribhoi District. Ban ru ban nangjan barik pajba katany, ka nang kersiu tiak player youth club paham sim. Mentang singi kelala aban sedang ya kejing penilai kai football kebalapan mangkerpang tang nang benta ki office trikam jong sorkar ya kebala tim kum ka inter office league football tournament arjar arpsan kum ka jing sedang ya kene ke lumpung ilai kai football ki nong trei haki senat trikam beper jong sorkar uba Eric Kevin Dekar ubri block development officer ka umling sinar di block ulawan pli pajba ya kene ke lumpung ilai kai football kebelalong ru ha ka jing don lang jong asisten rang ba senong paham sim uba wan prang sumer nang tau presiden ke nang kersiu tia player youth club uba Ellington sim lembat kiwe kiri orang ba katany ha kene ke inter office league football tournament arjar arpsan keladon kan riu teligi kenhun ki belawan bani sim benta bat nagaliang jong ke nang kersiu tia player youth club paham sim kelaburu ya ka song pisa ke balai pohajar tengka ya ke kenhun ke bara ya kanam ladu ha ke final bat ke song pisa ke baar pohajar tengka sia ke kenhun ke bawan baar hawa jin keren nak liang video ulai ro ya ki nong peniat jong gane ke klub ki balai sim ya ke bakum gane ke sinjam ban peniajan ya ki senat trikam jong sorkar ke balong ke jing suk jong pai ba katany bat ula kentu ya ki nong peniat bikin penmi susu ya ki weipat ki jing ilekai kum ke basketball ke badminton ke cricket bat ki wei kenang bagi nong trikam sorkar ki bom yolat bani sim benta ha kene ke jing ilekai football ki nio bani sim benta ha ki weipat ke jing ilekai. One shot office ru bam day tangka football by hapnya kiwe sport ru amar kani tang kating sedang di hadin habut ru turmen by at least subuh ka badminton lani ka basketball lani ka cricket ru amar di madang gibiang dia skidan di ya ka bamenta ya kani ka football tournament ru boleh sibun bila apa tinggal smokeman amar ngaya ladi ru ade brio ba ya ka sports yung asukwa ong takat ni ba hoy lakay na du kamen sim kamtip kanu ka hawa dang don ne amar kinong tres ka tikla suya song suki bun bala suya song suki ya pampuay di duma di siya tang ba hoy kani ka digay kumba ka kapten so ka group hi pan kasiu tia ba hoy kadon kata ka sports ru ban putkan mawingi ba koy ka kya ru ka de gawe ka ba yap sim kya hi di all the best to both the teams. I wish you good luck and stay safe. Lakay dah mensim, hoy tambah wajah brut iwe. Hoy kan. Songsit hoy tambah keep yourself safe at all times. Kaba ngilang nur aslam ba. Hoy kidan kiwe kiba kiwe kitim gilaju penilai yang antar office sende kimde bateri office ide na po office
Andre ngis ko tenapan ya bengi kum ki nong penyat ya bengi la ban penyat batang ki betri po office. Kata kalong ban ba ta ka jingdon ka jinga itu iwe na kue department bakum juru ka jing long ro bengi long exercise ka bengi yo ro kum ka jikot idikia teng bengi syong plat di office ro teng nyim yo ya kata ka jikot idikia nei ingai bengi don kum kini ki jingklan men kairap ini kairap ya ki baper ki department bat ngap yang so baru ya kini ki kanru tuli ki tim ki benang habi kun jekman ingai kamtam kini atli ki department ini lekai da ka mesim da ka jingi ini lekai da ka mesim ka jingya we ini ya yarap namar ngidun kam hakani kapor bang ngil kumjuru ni ai kule ya i astana masnong ibala pelajpor kumjuru ki pra kinukit kam jong kana kersutia Kini kor komputer kiba internet badar ni di hajan jongpi hangne hadukan jongi hanong po town shopping complex Harishan Enterprise haka kamera kaba shispa iway refurbished laptop but desktop punhau number pra iway layar not sau pra sansau lane pra lainyo arnyo sawar riunyo. The Department of Tourism and Travel Management, Lady Keane College, Shillong is now open for admission. Join the 4 years Bachelor of Tourism and Travel Management professional program at Lady Keane College, Shillong and embark on a journey beyond borders. For more information, call the given number on the screen or visit the website www.ladykeencollege.edu.in. Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentaki awareness program jompi pon singi ni ai wai shapi pranyo laiwei kendai hendru iwei arnyo lai